Rinawma haron che hit le khop maya engang che nge aron perform kan soi tabla wanga Rinawma ron chevel hi kanen ngalang. Hey guys, welcome to Super Hits 93.5 Red FM. This is me, RJ Barrow. Welcome you all to my evening show, MC 935, and I start this at Dang tay la may Rinawma zanin so ron zepuya ne Lucy ron lam lai lang bok Rinawma hi chu talent hi nei thavia wari Zanin Rinawma pheng long tum chu ka benga cham ho reng don ani hi screen a ron lang zong zong tenen angai nom ba ka munom telin ka sia endik tu te commentorin kan some Dikarang Rinawma Oh, le Rinawma ni chu pui thre ne even chebon le ve o intinge ka soyang Rinawma hi enge zantin mai hianin ril run he thei miniron perform thin kan ti to a zan ina chon miron tilim tel lutuka kha shan shan in made in India ti te kha kan ron huwa chuan ama akalo soi to angkhanin hei LED ya in play tur hi uluk teu hian in thlang china hei hianin i performance hi a choi lutuka enge amu ta min shwai china chuan a boy pui tu che Ril ru an seng na sale ti siya ta hai zanina po zandanga i play iron tumlo deu te po kha kan ngai thai in ka sia atlem chuan I danglam na kha ron omin ka sia atin nang ma po iron nal tel zanin hi nal lutuk iti cha ka tilutuk ka lo me ale Rinom sa ko trangin minon hureng ti ka sia tro dikem zan in kha nia mis no te soi ka tom pui chi a nang ma boy pui tu te inu ding te fatu te ho hi an van ro pui emo ka te miril ru ne thiam chuta nang ma pui nuam lu tu kilo ni tel boxia kan rin lo la ma de min roi thin ka tia All India Radio Music aron ria Miss Nute Buleng Kasoya All India Radio Music ani kalung van tileng kalau ti ril ruhngala lalian moya pacho watanga made in India ka ulian te zong ne niron vom khom nem boxi zandangai ti ai na sa khani atin anung lam video chelo khop mai zanin so ridam mo top maila khang hian khang khan amhuna te phe hi chu min ne ki ma mi mal takin min ne le me here tu te lam pon ni tho karinga chu atang rual tha thei khop mai I chi che san lo wani kan ti tiang amaro chu ka lau thon deuh chu he tianga italen ngai lu tu te an tam lai hian ka du ai ni le rang ti ka hlawi in chei na sari maya nge iril ruwa chas thar ten langem lang ve karing tlat iom dana hian in chei dana hian ikoron hak zong zong te
tin san dang ai nui da nang in nui mi alo nia o puma pui hen ti thiam thei khop mai Rinawma zoram mi pui ti mela zoram khovel a hian I ko pui tu rom mi ril ruai lo thang fel der toim ti hi public de wini soinga mem o langam chia lo khai an interview supin karing tla tani tero inu pui te moi biel nu te po engpon ita se I ko pui tur kha itil lim thiamin karing tlat maya in hau po ni ulai pheng long mangkhan mo khang mangkhan itil lim thei donin ka ria lungleng takin I siam anga chang ini ve langa kami mang vek khan mo in thun oi lo le khong anga ti lim nan in tum le anga khatiang chi khaning ka ri van nei le in ka ria italen don hi ro pui khop mai thil dang chu soi du lo mai te ang ale I che thal tu ke kalo me lal Rinawma zanin in ti sia ki ron khar thale maya ila ron tumma sakper kha pulian thang puya la sakaniem khongain pulian thang puya hi ti ve khanglang ila kan no pan lai khan police quarter kan om chin lai khan Rinawma henan play na sa theilu tu ka kalung hi tileng lu tu ka lo ho thuai tanga ruwa pui sure ti hlate kha lung tileng em chin ania iron tela ani hi inge alar lu tuk thawa ma che do ai hani inge offense tan chuanin he aya thom nei tura be se hi nia zan nai ron tela alom ka ti em mani chuan I hla ron tum I music ron tuma he Mizoram chungchang hi iron tar lang china lomom ka ti mani to ka chwatir tanga ram via article zia ka Facebook Instagram WhatsApp vela thei to plo tlang au ve thin in la ya chuan lungte eti chedon thina chuan background lama khan alim film lampang Mizo puma pui te siamang chi te le sang te kha ron danal em boka chuanin Rinawma hi dui sang reng mai ani ila che thatluang tha khop mai ti han kan kharange zanini performance bi ka chuan ti chuan khongain TV lama miron N2 te le YouTube lama miron N2 mi pui te po kan ami mal le judge ho zong le helai LPS athok tu te zong po ni second se fai I o in kan som du chu pathian zar da mom chuan tun in rin ni zan dariat hian LPS arena foklena grand finale kha kan nei do na atop zan kha ai kon ho te po kan host kan ron soi don thawa mai ro chu a judge lam pangatangin karon soi ve du loka miron telpuya hun hlim tak mang turin kan som vek chu ni ti ha karon soi le du ni ram khop mai to tai te ho mo sa sarvika tangin ke po min se sang tro sang lu tu I beng chat zia hi chu ka ti thina an lo soi to rimoya hian musician te artist te hi an thiam em rual hian producer hi an lo poimo em thina self produce hi kan kai sang le zo ala chuti rual chuan producer te hian thil hi an lo ti fel vek thina ni ti hi kan se chho ve zela rimoi kong kan zo hian Rinawm inunga ding thin pukima hian avan boy pui thiam che in vo in ni thlenna tur hian aril ru awa sen puina sa che em ti karinga adikem dike adik karinga di khan tu na hian kum somli pangachin inti siak na kha YouTube khan ala kalpui mek pukem pukima khan in fishtail YouTube channel khana kalpui nge boka chulaya chuanin zanina manzana khan kadu khop to lo na che khakasoi zau ila sietro amaro chu zanina chuan khathil kha iron siam thale tlat mairin Rinawma top 3 kan hmu ngai por Rinawma bitam tak chuarin 2MZ le Lucy le Rinawma hi top 3 ka ringa ni ti sup ani nangin hmu dan Rinawma perform tha khop in ka ria top 3 ti siak na mu cha kom to khop mai in lo comment vele do ne